jauh gimana tarik apa? These are the participants of the Mr. KYF competition finalists for today's Mr. KYF competition. Guys, are you up with Mr. KYF competition? Cái đám lúc phải em. We are celebrating the 50th edition of Karbi Festival, presented to you by Karbi Cultural Society. Orang kita kan finalis itu masih hari Sabtu nanti kan? Sampai ini korban nanti setan 5 tahun Ajik kenal lah pernah pulau cakap cakap hari Nomi itu tak tengok. Nah, Allah sebab bila boleh tengok itu. Nanti tu sini nak kemana? Kalau dia orang tu. Okay, please line up, okay? Line up. Fan. Bangga dong kalian. Organizer atau sisiki cuma. Organizer atau sisiki cuma. Sisiki cuma tu organizer tu. Tangte pasal tu. Em long đi vừa thầm nét mặt cái clean sắc này. Clean. Lát biết được kìa. Best costume ever. Lát đã biết lên. Best costume ever. Goes to Clean cái lô đặt ra hồi chỗ. best fan number 40. Alang ini lo pending support kecikan kepalang ni mai. Saya kata berpending. Yes, is present Mr. KYF 2024 organized by United Karbi Youth Association in collaboration with Mr. KYF Committee. Tanggal 8 so best costume award among the kapajirja nili organizer naman tujuan ilang. Alang lingin lo. Bining nasengkan lo. Mr. KYF 2024 lo best costume award. Disi palong abang turo. Alang lihat lagi rombong bingung. Tapi kita bicara di kolam itu. Dan kenapa bangke? Bukan bangsulan. Second runner-up. Second runners-up, Mr. KYF 2024. Second runner-up goes to contestant number 34. Mr. KYF 2024 masih berdarah berjuang dan bicara di kalangan itu.
contestant number 23. 23. Wow! And the first runner-up, this is present, Mr. Karbi 2020. Kim Arizo. Nangitong Jinima. Jinima. Dan the partner din Mr. KYF 2024 winner goes to contestant number 42. Kasi alam ko niya bang perfect sa anak ko sa Jamaica. Marami yan mga nag-i-start na ito sa ipa. Sa ipa, okay. Hindi ako marami sa pinsurong at kaya. Hindi ka na nagtapunan ka. Ari sa tulungan ang mga. Ang lisit ka na rin ka. Jadi udah contesnya cuma mereka din kasi tampil sa dito.